ole thlir tu te chi bai le vek ole tun tum chu hoi zong thlak le lokela ei thu thar lom om deuh mai kan hmu thin chu politics lama nita sela i Mizoram Trucks Owner Association ten lom na chang an hretlat mai hi an ti fu ka tia ei mi hring chu lom in lom chhuah te lom awanga in ti phur ton te hi ani khop mai a eng party polo sarkar se anti dik lo kan hriat ang bokin anti that kan hriat he nge khole tui tha chon kan ti turnin ka hria tuna po hianin Mizoram Truck Owners Association te hi an fakom ka ti thlot thil an nora an bo zuya tin an nor angin a ron thlenga lom na chang an hretlat lom na reng nei lo kan ti ang chi sarkarin a ti sak po ange ati ve tu reng anga yang chi mi tam tak kanom thin sarkar local to apo ni thawani chuwangin sarkar hi kan support thata anma ani po an phura an tha tho zel theina tura ta na hetianga kan lom thiam zel hi thil poimo tak nen ka hria chuwang Mizoram Trucks Owner Association te hi ka fak khop mai an thil ngiat ama la kani dan an vil zuya chuta chuan a hmala tu te chunga lom na chang an hrebok ta chuan mi lom te chu mal som na dong zel tak an ni Mizoram Trucks Owner Association te hian mal som na dang te po an la dong zel turanga yang cái hi Bilal Zarzawa Mizoram Truck Owners Association President kania hei voin ni som thum pakhat January sang ni som ni panga hianin ni som ni pathum January sang ni som ni panga a isu kan han siam kong that lo awanga truck te na kan han plan ngam lo chung changa kan PWD ho tu te malak na enin kan han kala ti chuan voin ni a hian isu kan han siam atang khan kar khat chi ania hei voin ni a hian kan PWD minister hu wanal hana win highway CE le SE tele kon pui a PWD staff tenen kan han ena kar khat chung lekin kan ngen na ngai poi mo a nasa taka kong an lo chia kan han complain te min han siam that sak kan mu hian aro pui le in kan han ria tin abi takin kan minister in pek na aro pui kan ti a Mizoram kong ni to chi alo Ministry of Highway and Transport kong a khanin Mizoram in nu le pa ni na chan changin sum thei ang te han hai kho min Mizo mi pui te le ke ni truck a ei zong tu te na kan tor lu tuk lo na turin ma an han la a hun rei lo te chung ni sari velek chunga tiang taka ma an han le thei hi alom om kan ti a amaro chu vo in ni a hian chu tiang hun rei lo te chung chuanin an ti turang an la ti zo man lo wa hi chun zom zel turani a tun project hi February ni som panga thengkal turani a hun la chunga po hian tun aya thale zuala tun angan tho chuan kong tha truck te ta na tluk la lo bung ra phur nuwa ma min siam sak thei kan bei se ya tin vo inia hian kan minister le kan PWD ho tu te chunga po Mizoram mi pui te ngai tu ale ke ni truck a izong tu te owners te driver te kan har sat na min khiat thiam puya hetiang taka ma sak taka min han lak sak hi alom om kan ti a chu voin ni a hian war takin kan sei du ani hei kong chia wangin kan an tlan lei theilawa sarkar te kan an nge na thei top min chua saka kan din aya rang le kan din ai chain hen lo hnoa kan lom khop maya kan minister le kan engineer te chunga polom thu kan soi ni
hei thebun ni som panga thleng hi chunga zo tura soyania chimi chung chuan tlenga chakan thoi chuanin thatakin an payman do ni te pon kan khia tin estimate am lo kong chhezo lai kan motor chiat tamna lai kan an soya poisa te athega dil belin minan black top sak boka sarkar chunga kan lom tak mewni kon pui tu kham rang kong hi motor tlan har sakhopina chia truck owner le driver association te point tlan tlak lowanga in motor te an handinga ti chuan ni somni pathuma an ding kha kan minister in khamini khan PWD minister in minron tloa kan malak na te ngai poimo in a malak na te ron en nonin ti chuan voinia hian ni somthum pakhat hian a local non le a hemi kan estimate chunga hian pothole filling tur meter sangkhat le meter kwa angvel ti tura kan ro man kha minister malak na in black top te kan han ti tel le a ti chuan black top tur leng ta hi meter zathum somriat vel bor ania chu voinia hian zo vek man kan in be se ya amani ni lai ni khan enga mo chen meter za don chu ta kan zo de thuak to voini hian avain meter zathum somriat kha zo kan tumani hetianga kan ministerina kong chia te ngai poimo mala a keimani malak na le kan na thote amuna minron en puya minron vil pui hi kan lom em a minister chunga po lom thu kan soi ani chute chuan tunai hian pothole fillings kan tia kha 63% vel hi zo to in kan in fia chu 63% chu a running meter zong chuan meter zariat somthum pathum vel ania avaya total leng kan tia kha meter sang khat le pakua kha 63% chu meter zariat somthum pathum vel zo to in kan in ngaya amaro chu mun thren khat te an nuai lampang han no mam thuak maila achunga hian WBM tru kan tiang kha no ngai mun tam taka loma tin chu ba ka chuan kan no sa hian asira pothole te kha han tlan chuan adang alo mam pur chuan ngai poimo na te alo om zela chu ang teng te po chu kan ho tu pa kan PWD minister malak na in henga kwarta po hi thei ang anga thom chho zel kan tuma so tiang chuan malak kan tumani